Pozdrav svima ljudi, danas ćemo mi igrati ovaj Spot Heads. Danas ćemo igrati s Arsenalom i ovo će biti kao neki mini serijal. Prva utakmica protiv ovih ludaka. Ne! Prvoj epizodi sam bio puno bolji. Svim ova prva epizoda. Jer dalje nastavljamo. Daj ga, brate. Ne! Smir se. Gol! To majster. Ma bravo, sinko. Bravo, sinko. Prepelinko. Da je ovo prošlo. Gol! Bum. Ups. Arsenal je drugi. Liverpool. Liverpool je ispod nas. Samo je Chelsea ispod. Idemo Liverpool, idemo te bušit, Liverpool, bušiti, probušiti na gumu. Yeah, baby. Yeah, baby. Yeah, baby. Šta je? Yeah, baby, yeah. Oh, baby, yeah. Oh, baby, yeah. Ah! Šta je ovo koji klinac? Miku, ja sam kmeć! Togo! Ja, šta da radim? Jaj, majka vela! I gol! I gol! I gol! Treći! Sa Manchester United. Manchester United igrače ne zna kako da pobjedi. Vi mi bacite komentar da li ste vi kad pobjedili Manchester United kad ste igrali s nekim drugim timom. Jer ja nisam Eto što sam rekao. Ne! Aj, kako mi go dade. Pa odo ja na zadnje mjesto. Jednom izgubljenom utakmicom. Shoot! Oh baby, yeah! Oh baby, yeah! Oh baby, yeah! Shot! Jedan bod! A koliko još do kraja? Vidjet ćete u videu. Ne, 4. O 4. Baš tu 4. 4. Ne, it's Patrick. Ne, da. Oh baby, yeah. Oh baby, yeah. Četvrto sam mjestom.
Arsenal Swansea, pa da pobjedim. Trideset, 37, 38, 34, 5, 8, 6, 1, 2, to! Gol! Patrz, puf! Gol! Ups! Još 10 sekundi do kraja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evo ga već 0. 2 izgubljene, 7. mjesto. Ljudi, to je bilo to koji se tiče ove epizode. Vidimo se vrlo uskoro, a sada čao.